Ама уште да ни раскажете, не знам колку пати сте раскажали, ама многу интересно приказната за Тома. Тоа е оној Тома по кој што го создадовте и Шојич. Како беше тој кој што ви го шкртна шпанскиот зид, кој што носеше секогаш црвена, велите не беше ни молив, туку беше што? Беше бојца, бојчка. Бојца, да, зидарска бојца. Да, зидарска бојца. Они имају или ону пљосату оловку или бојцу. Так, да. Обично бојца. Тај Тома е био... Што ви импресионираше да не го заборавите целиот живот? Сад ќе да vam кажам. Taj akcenat, koji on imao, on je Piroćanac, inače bio po rođenju je bio Piroćanac. I on je znao i takve lepe priče i tako je to on umeo da priča i on je voleo da priča. On je više voleo meni da priče kao detetu priče nego da zida ili da kreči nešto. A bio je zaposlen kao moler, kao palir, onaj preduzimač. Da preko leta, kada se deca raziđu, da on to okreće celu školu. I kada se sve to završilo, kada sam ja završio školu, onda sam ja ga zvao da kod mene u kući nešto uradi. Dobro. A u kući je bio španski zid, onaj grbavi zid. I on je imao iz uva olovku, od metar, fljuz po onom zidu. Jao, nemoj Tomo, šta radiš? Pa šta je, onako ćeš morati ovo da krećeš, da malterišeš, nema. Da. Dragi ode, lite kiše, plane vode, dragi ode. Evo me Đole tačno u određeno vreme. Gde su pare? Tu su Đole. Gde tu? Tu su Đole, nema razloga za uzbuđavanje. Da vidim. Šta je to? Pa piše Đole. Dimitrije Pantić, Banatska 62. Šta je ovo? Adresa, Đole. Adresa gdje se nalaze pare, 10 milijarde u devize. Sve zelen baki, markice. A ko ti je taj Pantić? Jedna budala, Đole. I kod te budale se nalazi 10 milijardi. Jeste, Đole. Ima pare i za tebe i za mene, Đole. Ама велите Шојич е типична слика и прилика на просечен директор на државно предпријатие, какви ги има многу, какви ги има секаде и веројатно ни целиот свет и никако да се отарасиме од нив, а? Или не е само директор, туку е некој? Direktor, ako vidite, kada smo počeli da radimo sa Šojićem, Dobro. kada je počeo da se snima Tesa Koža 1, a, Tesa Koža, dobro. Tada se pojavio prvi put Šojić kao direktor firme. I tema je bila karakteristična za to vreme, za taj period razvoja, to jest period propasti naše zemlje. Jedan direktor, bitanga Džukela, što nije nikakva retkost, ni danas nikakva. Jedan bitanga Džukela je potkradan, naravno, svoju firmu. Sve to u redu, grebe se za sve moguće načine, na sve moguće načine. I u to vreme taj film zaista imao je ogroman uspeh, to znamo svi. Imao je veliki uspeh, ali se stepen propasti naše zemlje zaustavljao na jednom običnom direktoru. Kako smo mi, kao država, kao društvo, sve više tonuli, postajali sve nemoćniji i nemoćniji da se borimo protiv upravo takvih tipova. Tako je taj isti Šojić, koji nije napredovao ni malo, on je postavio sve značajniji i značajniji čovek. Ne zato što je on postavio bolji, nego zato što je društvo propadalo. Tako da je na kraju on, već u ovoj zadnjoj fazi, taj Šojić je bio već i poslanik, on je bio u Skupštini, on je bio jedan od faktora za
u rukovođenju državom, on je bio, ja verujem da bi bio i verovatno i predstavnik naše zemlje negde tamo u nekom veću, u Evropskoj uniji, gde je Šojić dobio prepuna Evropska unija Šojić. Iznesemo svoj stav prema bivšoj vladi, prema Borisu Tadiću i njegove vladi koja odlazi. Vidi, obožavaju, na ovu vladu obožavaju. Samo je Boris Tadić mogu u vladu da skupi takve mazgove. Ne, mozgove, izvinjam se. Cijela vlada je bila proverena i dobro konstituisana, a svaka ličnost ravnomerno zastupljena. Za ovoj vladi i Borisu treba podići spomenik, ako ne spomenik, onda bar Poprsije. Za taj poduhvat imamo dovoljno znamenitih jajara. Vajara, izvinjam se. Ке речете вака, глумата е исто што и фарбање. Ако добро ве излажам, мојата лага која ја нарекувам глума станува трајна и се памети. Znam da se to ne. И така? Pa jeste, da, upravo je tako. Upravo je tako. Kažu, ili čiče, ili babe, ili filozofi, ili ne znam ko, kako ih već ko zove, kažu da boje ne postoje. Ta crvena, plava, slične boje ne postoje, nego da postoje samo dva stanja, crno i belo. A sve ostalo je kombinacija. Sad, ako hoćeš da prevariš svoje oko, to je tuđe oko, ti onda mešaš te boje i praviš neke nijanse. To znači lažeš. Tako su babe i zvale to farbanje laganje. I čak i bila bajalica jedna u kojoj si, ako hoćeš da ti se održi boja na tome što želiš da ofarbaš, moraš u toku farbanja, bojanja, da istrčiš na ulicu i da prvog prolaznika nešto slažeš. Tad će kao boja da se održi trajno. To je bila bajalica. Gluma je za mene vrlo slična tome. Ukoliko ja umem vas da lažem, tako dobro, tako vešto i tako lepo, vi ćete pomisliti da ja zaista govorim istinu. A ako ja to radim nevešto, ta boja se neće održati, to jest moja gluma se neće održati. Vi ćete već na izlazu reći, pa to je bez veze, to je glupo. Otkrićete me da se vas lažem. A ipak je gluma samo laž, ništa više. Manje vešta ili nevešta. To je kod političa. Da. Lepo potpisala, ja potpisala. Ja sam sad obezbeđen. Potpuno, ako odeš u ćorku, možeš mirno da spavaš. Jel ja moram u ćorku? Pa ja nisam gatara. Pa advokat si, znaš propis. Mučkao si. Mučkao sam. Jesam, ali nisam ja mučkao ko ovi što mučkaju. Ja sam mučkao u skladu s propisima. A? Mislim da ne bi trebao da idem u ćorku. Pa ako prodaš onaj motel na licitaciji i pokriješ menice, možda izvučeš dupe. Znači da opet mučka. Кога сме кај политичарите, како тоа е ваша изрека дека политичари стануваат луѓето кои што ништо друго, ама ништо друго или немаат никаква друга дарба, па затоа стануваат политичари. Тоа е ваша изрека, да? To se rekao. Za političare je neophodno da ne zna ništa drugo. Да работи воопшто, така? Recite mi, molim vas, koji bi čovek koji je obućar, obućar, radije sedeo u skupštini i slušao ono žvalavljanje, nego da pravi cipelu koju zna da radi i u koju uživa. To ne postoji. Koji bi čobanin radije sedeo u skupštini da sluša ono žvalavljanje i balavljanje, nego da bude sa svojim ovcema i sa svojim stokom negde na livama. To ne postoji. Znači, potrebno je, odnosno, neophodno je
potpuno odsudstvo bilo kakvog talenta da bi bio Политичар. Da. А интересно е она како беше за бракот, ама тоа ви го кажа или после тоа го свативте? Дека најдобро за бракот било да останеш неоженет. Pa da. Da, Да. to je potpuno tačno. U Dobro. krajnjoj liniji ceo svet ide na to da se brak praktično anulira, ne postoji. А вие во тој контекст, јас мислев воопшто да не влегуваш во никакви заедници или не знам, да не се само да не има потпис. На тоа мислите? Ne samo potpis, nego Nego? mislim da su veze između, prelazimo na novu temu, ljubav između muškarca i žene, mislim da su muškarac i žena dva sveta koji mogu da se nađu i da ostanu zajedno, samo ako ja budem dovoljno rečit da vama pričam priče u kojima vi uživate. Sve drugo, čemu sam ja komplimentirao da bi trebalo da radim, da budem junak, da budem ovdje, budem kao ljubavno, iznad najzanjače, to je potpuno, apsolutno nepotrebno. Gubio sam vreme, umjesto da sam vam pričao priče, ovako kako pričam sa vama, vi bi uživali, ja bi uživao, pa to ako se dogodi, dogodi se, ali to nije ni važno. Važno je da mi uživamo u životu zajedno kao jedno biće. Pošto to... Тоа не е важно. Pošto je, to je najvažnije. A pošto je to toliko sad u ovoj nervozi, u ovoj panici u kojoj mi živimo, pošto je to tako nemoguće, onda najbolje ne živeti zajedno. Ako je tu moja žena Lepa Šojić, neka digne ruku. А имате 3 деца? Imam dovoljno. Да. Само Милица е онаа која што влиза во театар заедно со балет и така натаму, или? Ne. Сега со балет се занимава, или? Ne bi govorio o deci, zato što nema razloga. Окей, Nema окей. razloga. Окей, да. Пустолов е исто така серијата по која што ве паметат. Така. Da, to je bila dečija emisija. To je bila dečija emisija koja je od samog početka, od same koncepcije, ona je postala emisija za starije ljude, u stvari. U stvari volili su i deca i princi su volili da gledaju. A tu ideju se dobio od jednog čoveka koji je, ne sve da mu kažem ime zato što je živ i zdrav još uvijek, hvala Bogu, koji je lagao, i još uvijek koji je lagao tako fantastično, tako masno, tako podmazano, tako je to bilo bajkovito, maštovito. Ali je za razliku od drugih lažova ovih, ne govorimo o Skupštini, oni su potpuno iznimni, od drugih lažova koji lažu zbog neke koristi, ovaj je lagao bez razloga. Potpuno bez nikakvog razloga. Odnosno, njegov razlog je bio sljedeći. Ovaj svijet u kome mi živimo, u kome ću ja sad da se rastanem od vas, i neću vas možda više nikad vidjeti u životu, on je vrlo bolan, on je u stvari bolan i ovaj rastanak će biti tužan za mene, zato što sam se zaljubio u vas. Pretpostavljam. Iz ove sredine gde sam stekao mnogo prijatelja u Makedoniji, govorim konkretno o Makedoniji, drugova i prijatelja, ja ću morati da odem u jedan grad koji je daleko odavde i ko zna kad ću se vratiti. Pošto ne prihvatam tu stvarnost, ja gledam da je ukrasim. Pošto nema materijalne mogućnosti da ukrasim to na neki drugi način. Zato je bilo pa ja imam maštu i mogu da slažem. I ja sam farbao, evo opet sam koristim, taj čovjek je farbao stvarnost da bi podnosio život ovakav kakav jeste. Da. Jer Pustolov je upravo bio takav. Da. Pozdrav svima na severnoj i južnoj polulopti. Opasnost je velika. Da samo znate.
odmah ću da vam ispričam, čim budem zamenio ovaj moj ustajali vazduh, koji je toliko postao nervozan, kada ne uđe sveži vazduh, odmah da njima, ajde ulazite, ajde promenite se, brzo, brzo. Не може да шкоди и уште куп такви кои што ги правевте на телевизија. Зошто сега ве нема на телевизија? Imaju bolje. To je prosto. Imaju bolje, pa to. Да. Луѓето со вас споменуваат едно обично вече, нели? Веќе 3 децени и сигурно човек од ваш калибар и секој би бил како актер горд на тоа да некој 30 години доаѓа на таа представа. Да ве гледа. Pa na Hamletu dolaze duže. Zato nekoliko stotina godina. Hoću da kažem ovo, postoje neke predstave koje se, i stalno se prave, te predstave koje su za jednokratnu upotrebu. To je kao papirna maramica, recimo, koja se koristi i baci se, naravno. I uglavnom se svet bazira i uopšte pozorišni svet se sve više i više bazira na toj vrsti predstave, za jednokratnu upotrebu. Znači, pojavim se ovde sa ruljom nekom, počnem pljujem po vašoj zastavi, polećem, skaradne reči izgovaram, nešto govorim grozno, ikonu, gađam, ili šta, rugam se veri i tako slično, nešto skandalozno. To odigram 2-3 puta. Ćao. Novo, izmislit ću nešto novo, ružno. Da, samo da vam uzmem pare tog trenutka. Zato što sam čovjek trenutka. Ja nisam čovjek trenutka. Evo mojih 70 godina dokaz. Nisam bio na vlasti. Znaš, kako mi je bilo, po ceo dan sedim ispred televizora, gledam ove direktne prenose iz Skupštine, gledam, vidim svojim očima, svi se uspuzali u Skupštinu, a ja ovako sposoban sedim kod kuće perem helanke. Znaš kako mi je bilo? Zamislim se nad svojim životom. Pa pomislim ovako, pa ja ako ne uspem u životu, a kad ću? А доаѓаат ли политичари кај вас да ве гледаат, вашите представи да ги гледаат, да видат што можат да сменат, како сте рекла во едно интервју за не знам која представа, велите, ние тоа што го зборувавме на сцена, они тоа го праве во парламент, тоа го зборуваа вака, не ми беше дури верно дека може да ни се случува тоа. Pa, političari, pojmovi umetnosti u politici su potpuno nepoznati. Mi imamo učešće, dokazi učešće u stvari ovako počinje priča. Kada je bio rat Engleska je bila bombardovana i tako dalje i bilo je pitanje trenutka kada će Nemci da pređu na Malš i da osvoje Englesku. Što je bilo realno kao mogućnost, kao pretpostavka. I u to vreme se uvek dogodi da dođe jedan roj tih pametnih ljudi koji imaju savete, da li u nekom oružju, šta je znam, ali najviše se mudrim savetom. I dolaze kod Churchilla jedan čovek koji se setio nečega i kaže Churchill, zašto davati novac za kulturu, toliko para odvajati za kulturu, kada sad taj novac treba da prebacimo i prelijemo u budžetu za odbranu? A Churchill ga pita, dobro, ako prelijemo ovo iz kulture, pa šta ćemo onda da branimo? Jer je on imao je ne samo rečnik koji mi je mogao da objasni jednoj budali šta je izgovorio, nego je imao i svest o tome šta znači kultura za jedan narod. Naši političari, oni ne samo da nemaju svest o tome šta znači kultura, oni nemaju svest o tome šta je država. Oni to dokazuju upravo kulturom. I zato je potpuno o kulturi, o predstavama, o svemu tome govoriti sa političarima, da li oni dolaze u pozorište. Oni ne znaju da postoji pozorište.
a kada se čuju da postoji pozorište, onda ne znaju zašto dolazi da postoji. To je pitanje. Na utakmici možete da vidite. Oni to verovatno pomeša sa pozorištem. Tu daš par sametar zbog nataliteta, daš par sametar o seljaku kako će bolje, brže da uda svoju ćerku. Daš sametar. Domaćine, nemoj da daješ ženskoj deci da nose kofe s vodom. Zašto? Zato što dok nose kofe, dete da ne zaliva čizme s onu vodu, ono pravi noge ovako i posle ima i x noge. Ko će da je uzme za ženu? Колку пријатели имате? Nego, dovoljno, kao deca. Доволно. Dovoljno, ne treba. Ovi prijatelji su mi dobri. Да. И тоа се луѓе од филата или надвор од филата? Луѓе од актирството? Ne, u pozorištu ne. Imam prijatelji koji se ne bave ovom vrstom posla, bave se drugim poslovima. I obični su ljudi, nisu genijalni. Ja se uopšte teško korespondiram s genijalnim ljudima. Bolje sam, više uspijem sa ovim običnim. И за крај, убаво ли е да се биде во кожата на Милан Лагутовиќ? Nekad jeste. Nekad jeste, priznam. Ali kako, kad sam bio mlađi, ova koža u kojoj sam živeo, bilo mi je baš udobno. Baš mi je bilo udobno. Ne samo zbog vas žene, vidim da tu ima sa razumevanjem. Ne samo zbog vas žene, nego uopšte bilo mi je baš uživo sam... Mislim baš na scena, da. Uživo sam i u slavi, uživo sam i u novcu tamo koji sam dobio, i u igri, i u svemu sam uživao. I te nus pojave koje prate ovo sve, skoro da nisam ni primisio. A kako godine prolaze, sve više primećujem te nus pojave koje su mi onda bile nevidljive, ali sve manje osjećam blagodati toje igre i ovoga. Tako je to. Ви благодарам за интервјуто.